Papa Sava ni umwe mu bakinnyi ba komedi na filimi bakunzwe hano mu Rwanda, abinyujije muri channel yafunguye ayita Niyitegeka Gratien ari nayo mazina ye bwite. Uyu munsi tugiye kureba amafaranga ihembwa na YouTube buri kwezi na buri mwaka. Nguhaye ikaze uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba ukunda Papa Sava uze gusiga udutima muri komenti. Twihuse cyane, uyu Papa Sava yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2013. Amaze gushyiraho video 1482. Uyu Papa Sava akurikirwa n'abasubscribers 837. Akaba afite intego y'uko umwaka utaha uzasiga yujuje miliyoni y'abasubscribers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Urubuga twakoresheje dukora ino nkuru ruteganya kuri Papa Sava ko nakomeza kwiruka ku muvuduko ari kwirukaho ku basubscribers ko mu mezi 12 ari imbere kazaba yujuje miliyoni y'abasubscribers bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Uyu Papa Sava kuva afunguye YouTube channel mu mwaka wa 2013 kugeza uyu munsi amaze kurebwa inshuro miliyoni 258. Uyu Papa Sava ukwezi gushize yinjije abasubscribers 13,000. Uyu Papa Sava ukwezi gushize yarebwe n'abantu bangana na miliyoni 2,631. Noneho reka turebe amafaranga uyu Papa Sava ahembwa na YouTube buri kwezi. Uyu Papa Sava ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari 15,500. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 21,700. Bumvishije ari akayabo. Baze ko aya mafaranga nkubwiye ari ay'abantu bamurebye bo hanze y'u Rwanda, kuko views zo mu Rwanda ntacyo zimaze kubera yuko na ads cyangwa ibyamamazwa byemeye kunyura kuri YouTube yo mu Rwanda. Ni nayo mpamvu abakiriya content bo mu Rwanda basaba leta ko yavugana na YouTube igashyira ads mu Rwanda kugira ngo abakora content zo mu Kinyarwanda nabo batangire gukirigita agafaranga ka YouTube kisumbuye hejuru yako basanzwe bahembwa na YouTube kaba katurutse ku bantu bumva Ikinyarwanda bari mu mahanga. Reka twikomereze turebe amafaranga uyu Papa Sava ahembwa na YouTube buri mwaka. Uyu Papa Sava umwaka ushize yahembwe na YouTube amadolari 186. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga umwaka ushize uyu Papa Sava yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 260. Urumva ko ari amafaranga menshi uyu Papa Sava ahembwa na YouTube. Akaba ari nako tuganye ku musozo w'iki kiganiro. Nimba wagikunze kanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.